Fadi friends chung tabu hai nai ta kaisa constituency thangi nalenai tai prediction khalenai aro bo party kaplying no bo party chen no tabu sana thangkai obongka ST 30 Bagma constituency wa ga aro nije present MLA tongnai BJP ni ngai boni mungka ram poto jamatia thanai Vidhan Sabha 2018 ni boni vote rate ngka 51.38% boni margin ngka 2833 guys sana thangai boni loge opposition basanai CPIM ni ngai boni mungka Naresh Chandra Jamatia boni vote rate nungi ma khana 45.33% guys tabuk jungbong ni percentage rono nai bujika thane 2000 Vidhan Sabha election asuk difference kari bong ni vote rate ro tabuk haino hai taklai ni Vidhan Sabha hangkai kisa unique tai interesting tai difficulties bangi thangka joto party ni bagai tabo mainly sana thangkai bo party besi influence khai tong iya khai bo party besi bak state to besi nukjak tong eba khai besi influence ngi tong eba khai besi chorcha ngi tong ngai tabuk chung sana thangkai chung nugi tongo saiman tongo bo party abo ngai taklai ni Vidhan Sabha election sabo apply nai eba khai sabo kechen nai nai tong dina ka friends on sada khangkai like khai di share khai di te comment khai angkai taklai ni Vidhan Sabha election bo a constituency wo je 2018 no je CPM ni ngi BJP ni ngi je pasane candidate borong no taklai bo sem no bajak ka ajaga bo hingke tabuk ta kaisa party ar e tungjak tong abung kangkai buba gane chai tojak party Tripura motha aro ni je candidate ni mungka Punno Chandra Jamatia bothane 2021 no TTC election ungphuru bar majority vote by bo pai tabuk present CM tongo bo TTATC ni a constituency wo tabo bo party besi influence khai tong eba khai bo party ni candidate no public ro influence ngi tong CPIM ni sana thangkai CPIM ni supporter ekdom kom thangka BJP rong ni mutamudi supporter tongko haipano day to day decrease tong komi tong bong supporter law bong no chajang ne rok aste aste komi tong tabuk sandangkai Tripura thani candidate aboni kai je supporter influence ro aste aste bari tong tai gangkai boni samung chung nugi manu tam khai tong bo buijoton chaimono boni bahai tong ko sang tong bo ngai bon tai bo tak santhanga bo public figure bong thanga tangki age social amokai haijak social work haijak kai this time on kai tamon 2021 no bare paye tabuk TTC ni CM bong jagbo gangke boni face value te bo kaisa public figure tai je party ningi bo basawa bubagra abono chung Tripura sa jotton motamoti support khai tongbayo chung either political way bo support khayo either social way bo support khayo either chung emotionally bo attached tongo nangka ajagao se je candidate tabu basanai bono chung ta influence ingya tongnai heda a elakani borro yes of course influencing tongo boni party ni je boni supporter law increasing tongo buini ke decreasing tongo tak santanga ro ST in population busuk tong ST in population tongo 54 reta kaisa others ni tongo 46% gangkai ajago je tabuk Tripura mothaningi candidate basajak bo kaisa news channel lo interview sama tong bo hai hingsaka ST elaka or to majority no tong talangnai non ST yo taburum ni others so gangkai others so chini support arse bangi thangani sao 15 to 16-17% others so chung mane support mani tongo honi sao ge chung nugi mano Facebook o news channel ro koekta channel lo nugi mano busuk bo day to day door to door camping khaito gangka tai uskango mass gathering thanga hazar boro aro bubagrani mass gathering go ngai chung clearly without any doubt chung saimono ST 30 Bagma ST constituency wo Tripura motharok no aro bo haino hai apply ungnai taklai ni Vidhan Sabha election no